kingi kita wa kuelewa muthukumi. Esi ni motivation. Iba mabosi mataelewa Athukumi. Ukamandende tata. Amenete tata. Na nindi be muithi Athukumi for example nyikindo amusemi utona ithi ni musio mundi unuke saidi ya ni kwa hapo tu unuke saidi ya katanu na kebata ni tetesi twa anita na kende mukwatile elewa Muthukumi waku hailiata. Yes, na wewe mona time. Na wewe monenga time musoma. Dembo amina nondo ndwekala wase Muthukumi ona engulu na kumwekala mithenene wa mumanyende. Yene wailo monene. Yes, nenge binda ya musoma. Na enda na Muthukumi mwekala nake muno. Omyaka kana myei ko depend mwandika ne tata na Muthukumi wethi ya ondola wahilie mbeni tiwo wilio mundi wambiyo binduka ambiye yes ndo manani chao ukayua ukite anda manani chao kila kyo thene chao kyo thenya Muthukumi kitumi nondo uko akethia ndo mana ya Muthukumi awale ni chao ikutumata na tene no naisa angeni wezirasi hata amo yani wasubele ukai waone lunch si teka muko ya kwacha no eka emo eba ndo kuiwa na no kumena okotavia kiasi hai lazima dasia ndo imakoya mo yande kale lazima die mwana anga lazima tie mundu mwi ndi lazima dia mwana danga lazima dia chao mundu muima na kyo su kwa siu mbe no ena stress sia maybe andu make kana mundu kana maybe emanda ndo kwangala mtsana oba musala underline awanza ba underline yande kana ba capital kindo kiemeba kwa musala kindo kiemeba pauju na aiwe nundu keka na aiwe nundu kautavia lakini sutinzi ya communicate lakini mesa ainge Athukumi mai ainge mai tu communicate yau ila wesaidi ya ni waweta ya mbe yake eli akatuje 10 uikola bidya kaba iwe konge ni uwana ndia ni nzamu tao na nena nga ime kithanga ichwa na ndiku wachonde actually mbio zungitome gweka ingwana ambaye kanasio suwewe na oka ndimwya kwa uwa na nikwita mwana nokuya ndie numana na chao na mwana na mbuane soma there is a story behind the main story yeah na kingi kithia endave na pena course yuto no twa Athukumi maku ila course yoni nisia weekly to trainings see the onzio nonzia na no ise maunduni yao nde Anita na mwithukisia ukethia ni watedia Athukumi maku kwithia mayesela wawiyani mayeti ne kutia yu nunda ingi wona maite yawe yani na ndikweta mutu nanye ndimotume ni withia mundu we na kasaida so kwatie na nike ulicha mbesa saisu ayo yende yanyiba na mbeo na mbesa bandu bano to kanse bekado saiya si ametoke na yeshua ni kaunika shua bet no kuye kata ani mbesa hizi ku kindu chetwa absenteeism kitha chaoleka ota uyithia ila motivate Athukumi no kuona areas ila si you need ku improvewa ina Athukumi ma motivate wani manya hata kubane wese ngombe ine na ita siana na dina ngithio yithia yesi la kithayo ni itha munyu ngwisilia sikata itha ya munyu mbu ine ngwisilia itha ya munyu ni kana yiya nyuma yichao yithinge kondo yithia Muthukumi wende wa motivate no wona twendele ba yangi misyi kikili wabika by the way mwige shopping hani mama bosi ameda mume ostinji mundu su ona ndao waka mutu mwaka muima wena mwaka na iwe yodala niko mende ndo inukae aina ene mwebie musala kaneza na tuka matukwele withe ba matukwele na make sure na sala wanondo ne tsumite we yani matukwa tatu make sure matukwele wako maba wako siane sio bingwa school siane sio bingwa by the year nondo January no siane sio bingwa matuku 20 ma January at least either ka long holiday kiasi but ina manenga Muthukumi wa kumwanya ite tumotileka bandu kumwiki wa shopping oneka no kangili umwe no to no leo mwiki ya shopping wina mboso wina mbemba mutele yes wina nduma mwikie no ila ngwasia nibio na Muthukumi waku wa nyumba munenge atwa yetu muinae kana siana siaki na uyalesiekie ana mabula mutebwika o manda ndo nenga malimali munenge isuni nzia ya motivate anu kitu unele ira kunia yeja magani yana
Yabanzania jitu. Yeto tuyeto uwe bazania but no mesi amikwatili. Atwenda ayi kashopping. Menzip bawo. Ene ni moto iki aduve. Moto iki aduve aloma bula manene ku ilobi. Ekunia yu mwekie otukula tulotekia. You know, pe ando me itude that mean muno. Ngani kwatile ba mumba. Yani we nangwa nyike no musembi ne nangwa mu for example ila nekia o 2012 Athiani yambia na ina emia nayo no nene ngane na ndikia na ndikekea no na ogera Athiani ne ana chundo ne ana no nenga muthukumio witho wa motivate ama ne na kana umwe na umwe ya na kungwa isi athe isi bosi angili na maana ele ona si abantu kungana siwe si 8 bibiti bwana thanda tu kitone okiseo katandika seo na agapo yemuti magasi musukidia mwenzetie enda uyo na uwezo so maybe your mwana wake so no say musi akumotivate na we say with ya Athukumi elawa motivate no kwithia no kona be bata wa kwika innovation tuketa nyuma obisine akamanya kinduke program not program zitawata procedure na ukwika ndani hospitali wile umekona uende na kwika research mbeke yeah and then document yo kuandika pando ba kuandika ya page ile with ya when large we because at least we lesione sako udhando anaweza keka kube you know na yandiko kisunguo kisio lakini you elawa ema kwa motivate there we go and we went na no fanya ni motivation na ila Athukumi wabetia mo correct kwa wendo ndogatete mo correct kwa chao kwa wendo ndokekata ukamoteta si nitawakendo musembi na kwa nitawakendo musembi yisi ndusia musembi sia musembi chulo wakwa uwita musembi ulo waku ningiura mbiye nitangaza muzimamo nitangaza muzimamo ndiatangaza tina mavisi mainge eta wakendo musembi mutongo indesa no baundene ndo musembi anita ndanu musembi ka mutongoi na kwaneta nagu tina musembi kendo musembi ene tina musembi